Ladies and gentlemen, welcome to Ethiopia, the land of origin. It is the cradle of humanity, where our ancestors first walked on two legs. It is also the source of the Blue Nile and the origin of coffee. Ethiopia is far beyond imagination. እንኳን ወደ ውቢቷ አዲስ አበባ የአፍሪካ መዲና እንዲሁም የብልጽግና ተምሳሌት የሆነችው መዲናችን አዲስ አበባ በሰላም መጣችሁ። أهلا بكم في أديس أبابا. It has honestly been a really great day out here. First impressions, I am liking Addis Ababa. This city is probably my favorite city out of all of the East African capitals that I've been to so far.
for the past 6 years, and the transformation that is happening in this country deserves an applaudment. ከሸገር ጉዳይ ማለኝ የማፍቀር እኔስ ከሸገር ከአዲስ በጋ ነጋ ዱፍተኒ በዳዲና ፓርቲን ኬኛ ፓርቲ በዳዲና partiin keenya paartii badhaadhinaa tokkummaaf birmadummaa biyyaa mirkaneessuun jaarmiyaalee ciccimoof bilisaa ijaaruun fayyadamummaa ummataaf dhaabbachuu siyaasa sobaatiif jibbarraaf fageessee injifannoo haaraaf ofiisaa haaressee egeree dhalootaa tolchuudhaaf qabsaa'uun isa kana kaayyoon badhaadhinaa. ውበት ይቀጥላል፣ መበልጸግ ይቀጥላል፣ መስራት መትጋት ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ማንሰራራት ወደ ኋላ በማይመለስ ሁኔታ እያደገና እየሰፋ ይሄዳል። የነቁ ይከተላሉ፣ ያልነቁ ያንቀላፋሉ። እኛ ደስ ብሎን በደስታ ለሀገራችን እንሰራለን። ይህ ይቀጥላል ለማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።